Kumshi bentaban Ayman Miki Khun Samla ka Jilla ban sei madan yala ki sap ki pongjongki haki jing yale kai ba pher kaban panlong the Maukan Row Cup committee kabaderu ka food Maukan Row Cup open to all kaban sedang haka arpo new trik urisau mentakasnem hamadan jongsha playground kabakun thup iki Samla kenthai bat shinrang nakaliang u convener jong kani ka kunhun uba yakmen langwan khar ulakan tu yaki babun ki Samla bakin wan ban sakhi hakate ka sngi kumshi benta ban Ayman Miki rang bat ki thai Samla ki ban pen iya ka sap jong ki haka jing yale kai football bat ka jing yale kai hakate ka sngi kan sedang nadu ka por khatwei bejemen step da ki jing roi jing shot naki khon Samla ki rew don sap bat ru ki jing yale kai ba pher bat haka por arba je no phai sngi kan sedang ka jing yale kai football da ka kunhun jong ka jongsha FC persha ka khapmau FC kabadai na ka kunhun jong ki shinrang bat haka ju ka por ka deiru ka sngi play ya ka tai ka jing yale kai ki team ki baya shimenta ki long hadu sap hoteli ka prize bening kong jong ki shinrang ka long ar lak tingka pat ki ba ar shi lak tingka kat ba yaki ken thaipat ka prize life ho hajar bening kong pat ki ba ar pat ar pho hajar ya ka tai ka jing yale kai en wan ban play pat ba do MLA jong ka than uba ban tai dor ling do football tournament yaki shinrang ni ai arlak mantan bawan baar ni ai silak antara lagi kita ni ai live pembacar bawan baar ni ai ar pembacar kan nutri tim shinrang kan nutri tim tim ki terkai kendal kendal tadi nanti tim shinrang kenwan sauto tadi tamu format jokli ke football ke negeri ini dan liga format juga football tournament ka football tournament kan liga knockout football tournament bagi saya bersama kayak gini joki kemudian penyang kayak gini dia senang gak pak senang gak belum ke makro komiti kalau ini cengai cuma baru akan ni udah menyeng ini bau nongseng jungi bahkan tidak benda regani kuling jungi tinggal lagi cengai bah haka arca kopra penjelasan ini plus makro tournament nanti buat sang second pada hati itu cuma second lepas lawan orang yang covid tinggal yang belum tinggal yang belum yang makro football tournament harus lepas arca kopra pulai tepat mentara tadi kasih untuk pesawat belum tadi mengelak belum kasih berlari icing apa cing kalau babun kicing kelar tanya tentang kicing gelekai bahwa dengan selolin dua kena tanya kalau ini layu di sementara kita juga gelekai selong pemilik pengobrol dan parapi palong kapten pendudukan dari kelihatan siapa nasional di belum mungkin di Bendroy langsung berkewe Kebun kepilihan dalam minggu berbagai lekai hasilong lik lalu first gen second third full rookie walaupun umur busok bagi permi lembaga niaga maupun rokok football tournament kalau kebak ini kebak yang hanya maupun rokok hentam pada ujuk keluar pada jan cengai keluar bagi football bagi nyawan pansaki kerang ketika sini kadang suaka cingsha cengai berkat kemajuan lagi school pada kelompok berbuat kebaik menta kategori seni kenuan bagi mengkat brand ban ban tersusun ini kencur kategori seni kecingin lakai dengan kacau football team persiapan sama football team hak kecil tekin dulu na setelah berpeni ya freestyle skill kategori seni kategori seni dulu MLE juni belum konsen kategori seni play juni tinggal kami beri baru kepada kata yang perlu beri kepada jalan cengai bermain bersaki harga tiga kasih berkembang kasih play jangan makan rokok.